Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme allimna ma yanfa'una ve anfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an. Hurmatlı okuçular, Muhtasarul Kudri attуу kitepten sabagыбызды ulanmakçыбыз. Ötken temada kelip tarawih namazı tuuralуу болгон bölümge toktogон ekенбиz. Мына ошол жерден Кудайым буйруса sabakta ulantабыз. Bismillahirrahmanirrahim. Babu qiyami şehri Ramazan. Bugün öte turgan temamız bu Ramazan ayının keçelerinde tarawih namazını oku turalı. Bilesizler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birinci gün turup tarawih namazını okudu, ikinci gün turup okudu, üçüncü gün çıkbay koydu. Keyin sahabalar çıkıp emne üçün çıkbaysız dep suragan kezde, benim hadiste kıskartıp aytıp жатамын sizlerge. Nege üçün çıkbaysız degende, men sizlerge farz bolup kalууdan korktum, ошон үчүн çıkmadım, sizlerge kıyın bolup kalat dep. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem okugan nerse. Anan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den keyin sahabalar var, kimisi özünçö bunu okup жүрүштү. Umar razıyallahu anh'unun doğru kelgen geçeyin. Mına ошол Umar razıyallahu anh'unun doğru kelgen kezde Umar radıyallahu anh'u bunu adamdardı çoğultup alıp Ubay ibn Ka'b radıyallahu anh'unu imam koyup oşonun artıdan en algaçkılardan bolup hazırkı biz okugan tartip menen emne kılgan? Namaz okuy başlagan. Düşünüzler? Baştalışı kaysıl doğrudan eken? Peygamberin doğrudan. Bu sahabalardın amalı, Peygamberimizin amalarından sahabalardın amalı ol esepteledi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özü dağın emne degen? Sizler menin sünnetimdi jana menden keyingi kalipalardın sünnetini emne kılgıla? Bekem karman kıla degen. Ошол kalipalardın dağın üçöğü ne kılgan bunu? Cemaat menen okugan. Umar, Osman, Ali radıyallahu anhum. Düşünüzler mi? Mına oşondan başlap el muğundan muğunga deyli, muğundan muğunga deyli, mına bizdin doğurga çeyin cemaat menen okup kelip atışat. Albette bu namazdın ökümü anan bu rama kança reket ekendigini azır aytabız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk hadisinde aytat: "İnnallaha farada aleykum siyama Ramazan ve sanantu lakum qiyamahu. Femen samahu ve qamahu haracat kayavmin veladathu ummuhu" deydi. Albatta ulu Allah deydi. Ramazan ayının gündüzü sizlerge oroza tutuğunu farz kıldı. Keçelerinde men tarawih namazını okudu sizlerge sünnet kıldım. Demek kim deydi? Gündüzü oroza tutup keçinde tarawih namazını okuyturgan bolsa eneden törölgöndöy künölөрүнөн arılat deydi. Eneden törölgön balada künö bolobу? Жок. Мына ошондой адам баласы künödөн тазарып чыгат деген hadisi var. Mına ошол hadislerinin negizinde jana Peygamber okup ana toktotуп koyup keyin sahabalar okuganın negizinde tarawih namazını okup biz menen sizlerge emne болгон sünnet amallardan болгон taksir. Albatta bunun reketi tuuralı talaş var. Bizim mazhaptan 20 desek, bir mazhapta da 30'dan aşağı reket okuşat. Albatta bizden doğruda mına psevdo salafiler var. Özlerini biz salafi deyip durup, bu çındap gelgen kezde salafige hiçbir baylanışı yok. Salaf solihler, janağı sahaba tabiinlerden muğundar atkargan amallarından bulay ayavay alыс. Alardan atını camını algan, bayanğı koydun terisini camını algan emneleri var? Karışkırlar bular. Kalpede hadis degen at menen, Kur'an degen at menen kelip, sizlerge okşogon jaштардын meyisini aynitıp, iki jaka burmalaşat. Mına ошолорду байкасаңыздар, мечитке кирген кезде 8 reket okuyup da çıkıp ketet үйüne. Turabı? Jana emespi? 8 reket okuyup meçitten fitna kılıp çıkıp ketet da. Oşondoy adamlar var. Şu 8 reket degen. Bulardın dağın hadisi var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis keltirişet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında dağın, Ramazandan başka aylarda dağın 11 reketten aşağı okup aytılem 8 reketi jana tarawih, 3 reket jana vitir menen bolup da. Oşondoy degen bir hadisти карманышат. Бул hadistin mazmununa karasanızda da Ramazan ayında da Ramazan ayından tışkargı aylarda dağın dep jatat. Ramazan ayından tışkargı aylarda tarawih var mı? Yok. Mına oşondoy bir bu konkrettүү türdө Ramazan ayına mına nemege tarawih namazına dalalat kılbagan bir hadisти karmanıp alışkanda. Çünkü oşon üçün bul jerde eң эле жакшы
биздин мазхаб боюнча ошол 20 рекет дегендиги таксим. Бул жерде көп хадистер келет, эми ага арасына кирип кетпейли. Темадан чыкпайлы. Караңыздар. Wa yustahabbu an yajtami'a an-nasu fi shahri Ramadan ba'da al-isha'i. Fayusalli bihim imamuhum 5 tarwihatin fi kulli tarwihatin taslimatani. Ramazan ayında adamlar çoğulup Kuptan namazından keyin çoğulup alarga imamları 5 tarviha namaz okup berүүлөрү mustahab bolot deydi. Ar bir tarvihası 2 salam deydi. Azır düşündürüyoruz. En birinci bu kitapta mustahab dep turat. Gördünüzler mi? En turası mustahab emes. Taravih namazını oku sünnet. Жақшы biledi. Taravih namazını oku emneken? Sünnet amallardan katarına geledi. Bu jerdegi pikir alınbaydı. Pikirinin turası sünnet muakkada olup eseptiledi. Düşünüzler. İkinci mesele. Sünnet muakkada bu erkeke gana elemez. Ayalga dagın, erkeke dagın bardığızga ele sünnet. Düşünüyorsunuz? Erkek ayalga bardığına bul amal emneken? Bir değil. Üçüncü mesele. Taravih namazın meçitte barı oku sünnet kifaya olur. Düşünüyorsunuz? Kifaya. Cemaattan bir bölük adamlar barı okusa kalganının moynudan sünnetliği ne olur? Düşer. Düşünüyorsunuz? Sünnet kifaya eken. Eğer de bardak adamlar meçitke barı okusa oşonda ne oluruz? Küne kör olup kalabız. Eğer de bir bölük adamlar var meçitte okup ikinci bölüğü barı okuya oturgan bolsa, albatta жақшы işti taşlagan bolot. Birok sünnet ne olur? Moynunuzdan düşer taksır. Sünnet ne eken? Cemaat menen okuşu sünnet kifaya. Esten çıkarmanızlar. Sapardaglar mümkünçülükке karatады. Тоқтогон болсо барып bir жерге, тоқтошкон болсо сүннөттөрдү айттык го мурунку сабактарда. Эгерде жолдо кетип баратып bir жерге токтой турган болсок, токтосок, анда окуу кадимкидей үйдөгүдөй эле эмне болуп калат бул маселе? Сүннөт болуп калат. Сапарда тек гана эмнеге уруксат берилген основной? Орозо. Орозону сен тутуп тутпоого ыктыярың бар да. Карайсың акыбалыңа жараша каласың. Бирок таравих сүннөт намаздарга анан неге уруксат берген? Фарз намаздарга. 4 рекетиңиз эмне болгон? 2 рекет болгон. А сүннөткө анын таасири не? Жок таксым. Сүннөттү акыбалга жараша иш кыласыз. Токтогонсузбу? Мисалга мен Ошко барып токтодум. Остановкам кайерле? Ош. Мына Ошто болсоң окушум керек болуп калат. Сүннөт болот кадимкидей эле. Түшүнүңүздөр? Хоп. Эми караңыздар, андан кийинки маселе. Эмне дедик? Таравих намазынын убакыты коптан намазынан фарзынан кийин болот. Коптан намазынын несинен кийин? Фарзынан кийин болот. Витрден алдын кийин кылып окусак жарай берет. Бирок сөзсүз эмнеден кийин болуш керек? Фарзынан кийин болуш керек. Андыктан кайсыл бир адам келип коптан намазынын фарзын окубай эле дароо таравихке имамдарга кошулуп кетсе, анын окуган таравих намазы таравих болуп эсептелбейт. Коптанды окугандан кийин кайра башынан окуш керек болуп калат ал киши. Çünkü ошон үчүн байкасаңыздар, аксакалдар кечигип келсе таравихте, эмне кылат биринчи? Бир четте туруп алат да, коптандын фарзын окуп, андан кийин имамга эмне кылат? Уюйт. Түшүнүктүүбү? Эмне экен? Коптандын фарзынан кийин сөзсүз. Ал эми витрден мурун кийин окусак жарай берет. Кечигип келген адамда коптандын фарзын окуйт, имамга уюп бүтүрөт, витр намазыга дагы уюйт да, анан калган рекеттерини өздөрү эмне кылып коюшат? Toluqtab koyuşat. Çünkü ha? Andan keyingi mesele 5 tarviha okuyut deydi. 5 tarviha, ar bir tarvihası 2 rekat. Tarviha degen söz esalu degen söz. Taravih degen söz esalu degen sözden alınır. Ne üçün bunday dep atalat? Sebebi ar bir 4 rekattan keyin esalatsız. Turabı? Ar bir 4 rekattan keyin esalu bar bolgonduktan bu tarviha esalatsız. Emi kança tarviha okutken? 5 tarviha. Ar bir tarvihası kança salamdan dep jatat? 2 salamdan. Başkaça aytkanda 2 reketten oku sünnet dep jatat. Taravih namazını 2 reketten oku emneken? Sünnet. 4 reketten oku жақшы emez. Kebir kitaplarda makruh dep dagın kelgen. Düşünüzler, kançadan okutkenimiz en жақшысы? 2 reketten. Kitaplar, bardık kitaplarda açıp karasanız, ar bir tarviha 2 salam deydi. Ar bir tarviha 2 salam. Eşte 4 reketleri okuysun degen söz aytılgan emez. Düşünüyorsunuz sözüme? Eğer okusan
Kээ бир китептерде макрух танзихи болот деген сөз бар. Эми кандай болбосун макрух деген сөз бар да. Ошондуктан муну дайыма биз эмне окушубуз керек экен таксырым? 2 рекеттен окушубуз керек. Эгерде жамаат менен окуй турган болсок, ал эми эгер жалгыз окусакчы, анда 2 окуганга да болот, 4 окуганга да болот. Түшүнүктүүбү сөз? 2 да болот, 4 дагы болот. Жамаат менен окуган кезде эмне экен? Жакшысы, эң жакшысы 2. Түшүндүңүздөр, а? وَيَجْلِسُ بَيْنَ كُلِّ تَرْوِيحَتَيْنِ مِقْدَارَ تَرْوِيحَةٍ. Her bir tarvihanın ortasında, 2 tarvihanın ortasında, bir tarvihanın ölçümünce ne olur? Olturat deydi. Biz emne kılavuz oşo deydi oturganda? Biz Subhana zil mulki vel melekut'ta okuyuz. Al-Vada degende okuyuz. Bu bizdin eldin saltı. Biz oşonu okuyuz. Mekke'ge varsan tavaf kılışat. Kebir adamlar turvalı oşo dedi dagı koşumça kaza namazı je başka nafıl namazlarda okuydu. Kebir adamlar Kur'an okuydu. Kim kaysıl metodikanı, ıkmanı koldansa bu meselede problema yok. Mesele gılavun emne janagı jerde es alуу. Oşol mustahab, oşol soğuk. Anın içinde siz kaysıl ıkma menen es alasız, ibadattan kayra ibadatqa ötösüz je jönele oturasızbı ayırması yok. Albatta ibadattan ibadatka ötken bu en jakşı. Şoning üçün biz taravih namazını okup artıdan kayra Allah Taala'nı uluulap, kayra emne kılabız, ibadatqa ötöbüz. Kebir jelerde emne kılат dedim Mekke'de misalıga? Tavaf kılat, karikeler Kur'an okuşu mümkün, kaza namazlar okuluşu mümkün, her nese oluşu mümkün azizde zikir. Çünkü var, imenna janagı biz kılgan nese bu farz emes, vacip emes. Şunu söz mü? Kebir adamlar imenna oşonu bir farz katarında bağlaydı, bir vacip katarında bağlaydı. Anda emes. Al bir jakşı amal. Balkim bir adam turup kaza namaz okup jatsa, ağa dagın biz kapa olup boşubuz gerek. Bir adam özünçe turup alıp Kur'an okup jatkanda, ağa dagın kapa olup boş gerek bu meselede. Kim kanday es alat, oşol jerde özünün nesi? İhtiyarı taksırı. Ne dedi kitap nesi? وَيَجْلِسُ بَيْنَ كُلِّ تَرْوِيحَتَيْنِ مِقْدَارَ تَرْوِيحَتِينَ. Her bir 2 tarvihanın ortasından bir tarvihanın ölçümünce ne olur? Ortada. 4 reketini ölçümünce ne kılışımız gereken? Ya. Es alış gerek. Düşündü? Es alağız. Bu jerde köp nemen aytpaptır. Uşul Ramazan ayında bir jolu Kur'an'da hatım kılуу bul da ele sünnet bolup esepteledi. Bir jolu karikelerdi al barıp mümkünçülük bolsa, oşol karikeler men Kur'an'ın başından akırına çeyin namazın içinde hatım kılуу sünnet. O namazdan sırtkalı biz okuyuz go, al özünçe mesele al. Namazın içinde hatım kılış gerek Kur'an'da. Eğer de mümkünçülük yok bola turgan bolsa, bizde mi eskiden saltta emne var? Pil süresinden ıldığı var. Ayıllarda bütün oşonday. Pil süresinden ıldığı, pilden de tigi Nas süresinde çeyin okup koyuşat ko. Jaman köp okuşat. Oşol metodika. Bizden doğruda kavm öte bir mınday nazik kavmumuz var da. Şaşıp, arı beri okup ketkendi jakşı görüp. Kavmdu tajatpay, kaçırpay, eptep aарды alıp kalуу üçün köpünçe ayıl yerlerimizde, kebir meçitlerimizde oşonday okulat. Düşünüyorsunuz mu? Kaysıldan okulat eken? Pil süresinden Nas süresine çeyin. Nas süresine çeyin. Az emes de köp taksınlar. Bir toyda süre de. Oşonu kıskası okusanız, ayatlardan sanını esepteseniz bir hatım bolat da. 6230 kança ne var? Ayat var. Siz janagı Pil süresinden ıldıydı, janagı da eseptep barsanız, dal oşol sifra çıkadı ayının akırına jetken kezibizde. Düşünüңүздөр mü? Ya. Eseptesеңizdер, oşol sifra çıkıp kalat. Düşünüktübü? Bирок en jakşısı hatım. Karikelerdi tapsak, karikelerdi al barıp Kur'an okutuş gerek. Suma yutiru bihim. Andan keyin emne kılat? Taravih namazını 20 reket okup bütkönden keyin vitir namazını dağın imam adamlarga ne kılat? Cemaat men oku beret. Oşol vitir namazını Ramazan ayında cemaat men oku, oşol mustahab amallarının katarına kiret taksıların. Tek gana kaysıl ayda? Ramazan ayında. وَلَا يُسَلِّ الْوِتْرَ بِجَمَاعَةٍ فِي غَيْرِ شَهْرِ Ramazan. Ramazan ayından tışkarı başka aylarda vitir namazın neme kılıydı? Cemaat menen okuyaydı deydi. Tek gana bu Ramazan ayıga teşeliyor mesele. Düşünüңүздөр mü? Babu salatil khawf.
Korkunuç жаралган кезде, düşmandan болгон korkunuç пайда болгон кезде namaz окуу тууралуу bölüm. Кантип окушубуз керек? Düşmanlar менен айталы капырлардын ортосунда согуш болуп жатат. Ошондо биз кантип намаз окушубуз керек? Sen баардыгын эле мылтыгыңды таштап коюп сен намазга түшө турган болсоң, душман сени келип не кылышы мүмкүн? Өлтүрүп кетиши мүмкүн. Бул эски доорларда иш берет эле таксырлар. Азыркы биздин доорда окуй бересиң, биздин доорда атам десе о алыстан туруп эле атып кое берет. Негизи. Турабы? Самолетту жөнөтүп коет да өзү жата берет. Бул жерде азыр эмне? Бул эски методика. Же болсом жанагы пешеходный войска кол салган кезде деген сөз да бул. Танкалар менен жанагындай адамдар келет го эски доорда 41-жылгы согуштарды көргөнсүңөрбү? Ошондой болгон кезде азыр алыстан туруп эле кнопкалар менен урушат азыр адамдар. Кыскасы, душмандан болгон коркунуч пайда болгон кезде кантип окуйбуз эми? Караңыздар. إذا اشتد الخوف جعل الإمام الناس طائفتين طائفة إلى وجه العدو وطائفة خلفه. Эгерде душмандан болгон коркунуч күчөсө дейт. Күчөсө дегени ошол жерде душман келген эми. Аттар менен келди. Мына эртоорулду көрүп атасыңар окшойт да? Ат менен тигиси тияктан, бергиси бери жактан келет го. Ошондой душман якин, анык ишенесиз душман эмне болду? Келди, ошондой мезгилде. Бирок душман келдиби, келбедиби деген мындай күмөн менен эгерде бул тартип менен намаз окусаңыз, азыр төмөндө айтылып аткан тартип менен намаз окусаңыз, кийин душмандын келбегендиги билинип калса намазыңызды кайра баштан кайтарасыз. Эгерде жол басып окуган болсоңуз, азыр бул жерде жол басат да адамдар. Намазынча жол басууга болобу? Бирок мына ушул намазда жол басууга болот да эки жака. Именно ушул намазда жол басасыз, намаз бузулбайт. Түшүндүңүзбү? Ошон үчүн эгерде душман келдиби, келбедиби деген ишеним менен, мындай экиленүү менен намазды окуп алса, бунусу ал жака барды, келди, ушундай алмаштырып, алмак салмак окшот да. Ошондой кылышса, кийин душмандын келбегендиги билинсе, намазды кайра баштан окуйт. Ошон үчүн бул жердеги максат эмне экен? Якин, анык душман не болгон? Келген. Ошондой коркунуч пайда болгондо имам адамда өзүнүн солдаттарыны, аскерлерини эки жамаатка бөлөт. Çünkü эгерде бир имамдын артылардан окугус келет да, мисалга айталы Жумадил кумир да. Баардыгы Жумадилдин артынан гана окушубуз керек. Мен да калайм, жок, мен ушул Жумадилдин артынан гана окуйм. Бул киши да калайт, мен да Жумадилдин артынан гана окуйм, башканын артынан окубайм дегенде мусулмандардын сабы, түшүнүңүзбү? Мусулмандардын ряды орустар айткандай ажырап кетпеши үчүн, пикир келишпестик болбогондугу үчүн мындай ынтымакты сактап калуу максатында жамаатты экиге бөлөт да, ар бирине мүмкүнчүлүк берет өзүнүн артынан не кылууга, окууга. Түшүндүңүзбү? Эгерде андай болбосо, мисалга менин артымдан да эле окуй бересиздер, Жумадылдын артында да эле окуй бере турган болсоңуздар, анда өзүнчө окуган жакшы. Бир тобубуз барат да душман тарапка туруп карап турабыз, булар окуп бүттү, анан булар барат, биз келип окуй беребиз, кадимкидей эле. Түшүндүңүзбү? Бул кайсы мезгилде? Адамдар тек гана бир адам артынан окуш керек. Кумир тутуп алганда, жок, мен ушунун артынан окушум керек дейт таксы. Анан мага уруксат берсе, менин артымдан оку десем, Жумадил командир да. Оку десе, сизге уруксат бербесе, көңүлүңүз ооруйт да. Турабы? Биз мусулман аябай назик болот. Көңүлү дароо эле ооруп калат да. Анан ошондой болбош үчүн таксылар эмне кылат экен имам? Жамаатты экиге бөлөт. Бир тобуну душман тарапка коёт. Bir тобун düşman tarafka koyuyor. İkincisini артынан koyuyor. Namazı başlayıp. Fayusalli bihadihi taifati rak'atan ve secdatayni. Birinci cemaati menen, birinci cemaati menen bir rekette iki secda menen okuydu. Kança reket okuyken? Bir rekette iki secda menen. Fa iza rafa'a ra'sahu min as-secdati as-saniyati madat hadihi taifa ila vejhil adu ve ca'at tilka taifa. فَيُسَلِّ بِهِمُ الْاِمَامُ رَكَعَةً وَسَجْدَتَيْنِ وَتَشَهَّدَ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُسَلِّمُ. Birinci reketin ikinci sajdasından başını kötörgönden keyin deydi. İmamının artıdan turup okugan, bir reket okugan cemaat düşman tarafka ketet. Süylöbey, jönele, un çıkbay, kayaka ketet? Düşman tarafka barat. Jol basıp keteberet. Kıbladan burulat, bu buzulbaydı bu meselede namaz. Birok bolğan süylöbeş gerek. Süylöbey. Atışbaydı, soğuşbaydı, soğuş başlar lek. Şunda elesi etkili. Bul alacakka ketdi. Ve ca'at tilka taifa. Tigi düşmanda karap durgan cemaat emne olot?
Келет имамның артынан. Siz turgansız, okup atasınız. Cumadıl turgan, okup atat namazda. Fayusalli bihimul imamu rakatan ve sajdatayni. İkinci cemaat menen imam ne kılatken? Bir rekat iki sajda meni okuydu. Bu demek iki rekatlik namaz da. Şunun için ikiye bölüp koyduk. İki rekatlik namazı ikiye bölüp. Ve teşahhada ne kılat? Teşahhudda okuydu. Ve sallama. Cumadıl salam verdi. Bir türlü kutuldu. Cumadıl oyundan çıktı. Ve lam yusallimu. Bul cemaat ne kılıydı? İkinci kere uyuganlar. Salam vermeydi. Ve zahabu ila vecihil adu. Bunlar namazın dağın tolukta aytalı. Kayra oyun çıkmay kayga ketedi bul cemaat? Düşman tarafga ketedi. Birinci rekette uyuganlar kaytıp geledi. Ve caat taifatul ula. Birinci cemaat keledi kayra. İmamın артына keledi. Fasallu buhdanan rakatan ve sajdatayni bi gayri qiraatin. Bular kelip jalgız Kur'an okuvastan bir reket ek sajda men okuşat. Birinci reketke uyuganlar Kur'an okuwa emne kılışatken namazların bütürüşet. Düşündünüz mü? Keldi, on çıkmay biraz turat. Rükü sajda. Tasbihlerde aytat, taşahhudlarda okuydu. Bolğonu emne kılbaydı? Kur'an okuydu. Bulardı lahik dep koydu. Ötken sabaqlarda lahik turab düşündürdüm. Kandaydır bir başından imamga uyup, kandaydır bir sebepler menen bir reketten de iki reketten kalıp ketken kişileri lahik dep koydu. Okudu. Ve teşahhadu ve sallamu. Bular emne kıladı hem teşahhud okup salam verişet. Birinci cemaat büttü üce namazına. Mavamadav ila vecihil adu. Bular kayra düşman tarafka ne kıladı hem? Barışat. Ve caat taifatul ukhra. İkinci reketke uyuganlar kelişet kayra. İkinci reketke uyuganların altında kanday namaz okuşlar deyiz. Masbuk. Bular birinci reketke jetmedi da. İkinci reketke uyudu. Ve sallu rakatan ve sajdatayni bi qiraatin. Bular bir rekette iki sajda menen emne men okuşatken? Qiraat men okuşar. Bular Kur'an okuyor. Sebep masbuk ne kılat bizde? Kur'an okuydu. Ve teşahhadu ve sallamu. Bular da teşahhud okup ve salam verişet. Navşul tarizde okuşat. Bu kança reketlik namaz? İki reketlik. Fa in kana muqiman salla bi taifatil ula rak'atayni ve bi saniyati rak'atayni. Eğer de mukim bolsa degeninden maksat 4 reketlik namaz bolsa dep jatat. 4 reketlik namaz olsa birinci cemaat menen kança okuytken? 2 reket. İkinci cemaat menen 2 reket okuydu. Uşul жерде bir neseni ayta keteyim. Mana jokorda ayttık o. Bu tiyakka varat bunысы kelet dedi. Kelet de bütüredi dedi. Eğer de mümkünçülük olsa ошол orduda bütürgönü de bolo veret. Bu jaka kelgендиги kayra imam okugan imam men çoğu bu жаңы başlagan kezdegi жерге kelүү mustahap. Vacip emes. Bir rekette okuda kettik o. Anan ikinci cemaat geldi. Anan bu ketti, anan ikincisi kelet demedik mi canına? Oşo kelgendigi emne? Mustahab. Bir farz vacip emes taksılar. Mümkünçülük bolsa oşo orada ile janagı kıblaga jüne okup koyuverse jaray beret, bolo beret mesele. Düşünüzler mi? Kelүү ne eken? Mustahab amallardan. Şunu esinizden çıkarmanızlar. Ve yusalli bi taifatil ula rak'atayni minel maghrib ve bi saniyati rak'atan. Alemi Şam namazı ola turgan bolsa, birinci cemaat menen 2 reket okuydu, ikinci cemaat menen emne kılatken? 1 reket gana okuydu. Düşündünüz mü? Böyle 2 reketlik namazda ökö menen 1'den okudu. 4 reketlikte ökö menen 2'den okudu. 3 reketlikte birinci cemaat menen 2'ni okuydu, 1 jup kıladı. İkinci cemaat menen 1 reket okuydu. Düşündünüz mü? Edecesi jankıdayla. Bu barat 2 reketten kim onысы barat, anısı kelet, kayrayla oşol ahval. وَلَا يُقَاتِلُونَ فِي هَالِ الصَّلَاتِ. Namaz okuvatkan abarda soğuşbaydı, uğuşbaydı. Öyle men atışbaydı, nemetpeydi. Çünkü atışbaydı. فَاِنْ فَعَلُوا ذَٰلِكَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُمْ. Eğer de atışa turgan bolsa namazları emne olatken? Bozulat taksılar. Çünkü söz? وَاِنْ اِشْتَدَّ الْخَوْفُ صَلُّوا رُكْبَانًا وُحْدَانًا يُؤْمِئُونَ بِالرُّكُوءِ وَالسُّجُودِ إِلَى أَيِّ جِهَةٍ شَاءُوا اِذَا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى التَّوَجُّهِ إِلَى الْقِبْلَةِ. Alemi eğer de ayavay düşmandan bolgan korkunç katı olup ketdi. Ayavay katı oldu. Mına ne bolgol jatat? Soğuş bolgol jatat, salgılaşуу. Birok başladı elek. Emne kılışat deydi. Sallu rukbanan. Uloğu mingen abalda jalgız rükü sajdаны menen işara kılıp namaz okuşat. Emi murunku doğrada bilesizler. Ошол эмнеде at menen, töö menen namaz okuşat edi. Al doğrudun tankası
бетери эмне болгон? Танка неме ат болгон. Пил мисалга. Ошого минип алып туруп ишара менен эмне кылышат? Намаз окушат. Иля айи жихатин шау, кайсыл тарапка караса, ошол жака карап окуйт. Бирок шарты эмне? Эгерде кыблага жүздөнүүгө мүмкүнчүлүк не болбосо. Түшүндүңүзбү? Кыскасы, аябай катуу коркунуч болгон кезде улоого минип алган абалда намаздарын окушса эмне экен? Болот. Ошо кайсыл душман тарапты карап окуй берет. Душман чыгыш тараптабы, түндүк тараптабы, түштүк тараптабы айырмасы не? Жок. Кайсыл тарапты караса боло берет. Бирок биздин доорда азыр, шуну токтоп коеюн анан. Мисал, биздин доорда танкист менен БТРистер мындай кыла албайт. Себеби танка менен БТРдин рулу кимдин колунда? Шофёрун алып кыймылдатыш керек, буруш керек, айдаш керек. Түшүнүңүзбү? Өткөн сабактарда айтканмын бул тууралуу, туурабы? Эшекке минип алып окусаң болот, бирок машинде кетип жатып рулда сен нафыл намаз окусаң болот дедимби? Болбойт. Бул эмнеге тиешелүү таксылар? Рул өзүң ыктыярыңда болбош керек, амалкы болбош керек да. Сен пока токтоп турган ал согуш баштала элек. Эми согуш башталып кетип, сен өзүң контрол кыла баштасаң, эки жака атты мындаган чапкылайсың да. Андай болсо намаз не болуп калат таксыда? Бузулуп калат. Түшүнүктүүбү сөз? Аны ушуну айтайын мисалы, эме болуш керекпи? Рулду кармаш керек, өзүнө коюш керек. Ал эми жылкы аттарды коюп койсоң өзүнүн хоту менен кете берет да. Ал ошондой аттын немеси проблемасы жок да аттарда. Ат эшекте мисалга экелес коюшта. Айдадың кетти, токтодуң, токтотту. Тиги машинаны сиз андай кыла албайсыз да. Машинаны контрол кылышың керек сен. Ал жөн эле кете бербейт ал сага. 4 рекеттүү намазда биринчи бөлүгү 2 рекетти полный окуп турган кетеби? Ооба. Азыр айттык го, 2 рекетти толук бүтүрөт. Андан кийин ал жака кетет. Толук окуш керек 2 рекетти. Мафум? Устазан жаныбардан коркунуч болсо? Анда да эле ошол жака карап намаз окусаңыз болот. Өзүңүз жалгысыз. Бул жерде душман дегенден максат мен азыр согушту мисал бердим. Эгерде айталы сиз таладасыз, бир арстанды көрүп калдыңыз да, кокусу ошол келип калышы мүмкүн десеңиз, ошол тарапты карап намаз окуй бересиз. Түшүндүңүзбү? Ошол тарапты карап намазыңызды окуй бересиз. Кокус булактан артыңдан келип калса, чатак болот да. Урматтуу окуучулар, ушул жерде сабагыбызды токтотолу. Кудайым буйруса, кийинки тема жаназа тууралуу болот. Ошол жаназа тууралуу темада иншалла кепин бычууну, өлүктү жууну өтөбүз иншалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.